نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün alemlerini yoktan var kılıp, özünün keng rahmeti bilen, kudreti bilen terbiyelep duruşu, bizlerge iksiz çiksiz bir vakitte da sanat bitirip bulmaytırgan nimetlerini, rızıklarını bilip duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga çın köngüllerimizden eýtgen hamd senelerimiz, maktavlarımız bulup tursaydı. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha deyip, eğer de siz Allah Teala'nın birgen nimetlerin sanıy başlasanız hiçkine de sana bitire almazsız değil. Hem cemaat çından da şuşulayın. Eğer de biz sanarga iseplesek, o nimetlerinin hiçbir vakitte da içine çıkıp bite almayacakız. Allah Teala'nın yumartlığı, Allah Teala'nın nimeti iksiz çıksız. Eden balasına birgen nimetleri. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e köngül türlerimizden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız ilişip tursaydı. Peygamberimizge de Allah Subhanahu ve Teala ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddisdi. Rabbin Allah Teala'nın nimetleri hakkında siledi. Lakin cemaat bugünkü vaaz ütken cumgadagı vaazın devamı. Çünkü ütken cumgada silengen vaazdan soň sorawşylar boldy, hatyn kızlarynyň nindi borçlary ekenligin silesegiz idi, irlerge hatınlarına karata nindi muamele körsetirge tiyiş ekenliklerini bildik. Lakin hatın kızlar irlerine karata nindi muamelede bulurga tiyişler. Şuşularını da anlatsağız idi deyip sıradılar. Bu biraz seyirrek, çünkü bulay sıravçı kişiler hatın kızlarıydı. Yoğuysa köp uçrakta hatınlar irleri olarga nindi muamelede bulurga tiyişler, nindi yaxşılıklar işlerge tiyişli ekenliklerin bilesiler kile. İrlerinin de üst çıraklarında hatınları olarga nindi muamelede bulurga tiyişler, nindi yaxşılıklar işlerge tiyiş ekenliklerin bilesiler kile. Lakin cemaat dürüsü her birimiz özümüzün hukukumuzni
һәм үзебезнең хакыбызны белергә тиеш. Ирләр үзләренең бурычларын белергә тиеш. Хатын-кызлар үзләренең бурычларын белергә тиеш. Шушылай итеп, һәрберсе үзләренең хакларын үтәп, үзләренең бурычларын үтәп яшәгән вакытта тормыш җәмәгать ямьләнә торган була. Пәйгамбәрбез җәмәгать саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, сахих булган хадистә: "Әл-мар'ату иннәл-мар'ата", дөреслекдә ди, хатын-кыз ди, "Иза саллат хамсаха", әгәр дә 5 вакыт намазны укыса ди. 5 вакыт намазны укыса, 5 вакыт фарыз намазны укыса. "Ва самат шахраха", Рамазан айында уразасын тотса, фарыз булган уразаны тотса. "Ва ахсанат фарджаха", һәм үзен зинадан сакласа ди. Үзен зинадан сакласа, хыянат итмәсә. "Ва атаат заужаха", бусы иң мөһим өлеше, һәм үзенең иренә итагать итсә ди. Үзенең иренә итагать итсә, "Қила лаха", қиямет көнендә ул хатынга нәрсә дип әйтелер ди? "Удхулил җанната мин айи абвабин шитти", кир җәннәткә. Җәннәтнең кайсы капкасыннан кирергә телисең, шунысыннан. Җәннәтнең җәмәгать 8 капкасы бар. Капка өстенә капка урнашкан, һәм иң өстәгесе әлбәттә җәмәгать Фирдәүс җәннәтенең капкасы. Кайсы капкасыннан кирергә телисең, шушы капкадан кир дип әйтелер ди шушы хатынга. Димәк, әгәр дә бер хатын-кыз 5 вакыт намазларны укыса, Рамазан айында ураза тотса, үзен фәхишлектән, зинадан сакласа, иренә итагать итсә, иренә итагать итү ул Аллаһ Тәгалә кушканча, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәргә кушса ирен, һәм ирен хөрмәт итсә, ирен елмаеп каршы алса, ирен теле белән рәнҗетмәсә, тормыштан зарланмаса, бу очракта җәмәгать иренә итагать иткән була. Һәм бу хатын-кыз лаеклы була җәннәткә керергә. Кайсы капкасыннан тели шунысыннан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибраһим алейхиссалам белән улы Исмәгыйль алейхиссалам белән булган вакыйганы сөйләде. Ибраһим алейхиссалам карт үзенең улының хәлен белергә бара өйләнгәннән соң. Ишекне кага. Исмәгыйль алейхиссалам улы өйдә юк. Хатыны ишек начар. Караса, карт бабай басып тора, белми кем икәнлеген. Ибраһим алейхиссалам үзе дә әйтми үзенең кем икәнлеген. Ирен кайда? Ирем чыгып китте ризык артыннан, ризык табарга. Ярат, ничек яшисез? Тормышыгыз ничек? Тормышыбыз бик начар ди. Тормышыбыз бик начар. Бик авыр яшибез. Дип тотына зарланырга. Бу әле җәмәгать аның кем икәнлеген дә белми, бөтенләй чит кешегә үзенең иреннән һәм тормышыннан зарлана. Авыр яшибез ди. Өйгә керми, китеп бара, киткән вакытта әйтә җәмәгать. Иреңә сәлам әйт.
һәм аңа әйтә күр, киңәшемне үзенең өенә керә торган бусагасын алмаштыра күрсен ди. Китеп бара. Исмагыйль алейхиссалам кайтканнан соң хатыны аңа шушыларны сөйләп бирә. Бер карт бабай килгән иде, сиңа бусагаңны алмаштырырга кушты ди. Ул минем әтием ди. Ул синең муамәләңне ошатмаган ди, айырыга кушкан ди. Нәрсә өчен? Син тормыштан зарланган. Аллаһ Тәгаләгә шөкр итәсе урынга син тормыштан зарланган. Иреңнән зарланган. Шуның өчен мин сине айырам. Илхaqi би әһлик. Үзеңнең гаиләңә кайтып кит. Аллаһ дия. Икенче хатын ала. Ягъни җәмәгать хатыны иренә итагать итүнең билгесе тормыштан зарланмаска һәм иренең ачуын китерә торган сүзләр сөйләмәскә тиеш. Исмагыйль алейхиссаламның хатыны каршы сөйләде. Тормыштан зарланды. Пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи", әгәр бер кеше иртә белән торган вакытында исән имин торса ди, аминан, ягъни бер нинди куркыныч юк. Тәрәз артында бомбалар шартламый, беркемдә атмый. Исән имин тормыш. Беркемнең ризыгы булса ди, сәламәтлеге булса ди, кулларын, аякларын йөри, ул кеше зарланмасын. Кәәннәмә хизат ләһу дөнья, дөньяның бөтен байлыгы бирелгән кебек булыр анарга ди. Ашаганыгыз нәрсә дип сораган Ибраһим алейхиссалам хатыннан? Хөрмә белән су дигән. Димәк, хөрмә белән суга шөкр итәргә. Икенче тапкыр килгән вакытында бу инде икенче хатынны ала һәм шулай ук ишекне шакый, тагын идә юк булыр. Хатын чыга, мархаба ди. Ягъни юлчы, бабай, әйдәгез, түрдән узыгыз ди. Тормышыгыз ничек ди кызым? Тормышыбыз әлхәмдүлилләһ. Бөтен нәрсә җитеш, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер ди. Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп яшибез ди. Нәрсә ашыйсыз? Су һәм ит ди. Ибраһим алейхиссалам дуа кылган: "Эй Раббым, аларның суларына һәм итләренә бәрәкәт бер" ди. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, иләрендә ди аларның ди бер бөртек бодайда булмаган. Бүтән нәрсәдә булмаган. Әгәр дә шушы бодай булган булса, шушы бодайга да бәрәкәт сорап дуа кылган булыр иде. Һәм Ибраһим алейхиссаламның дуасы белән шушы йортта бәрәкәт арта. Нәрсә өчен? Җәмәгать зарланмауның билгесе. Бер вакытта да хатыны үзенең иренә карагыз, карале күршеләр ничек яшиләр. Карале күршенең хатыны нәрсә кигән. Карале күрше нинди машинада йөри. Кара аларның өйләре нинди, аларның мебельләре нинди, алар нинди матур киемнәрдән йөриләр. Дип әйтеп, кеше ирен мисал итеп китереп сөйләргә тиешле түгел, чөнки бу иренне мыскыллау яна. Без моны ирештерергә тиешлебез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Муаз ибн Җабал дигән сахабәсенә нәрсә ди? Бер вакытта Муаз ибн Җабал чит илдән кайта, Шамнан кайта. Шамнан кайта да гөрселдәп Пәйгамбәрбез башына сәҗдәгә киткән. Гомер булмаганны сәҗдәгә китә. Нишләвең бу ди Пәйгамбәрбез әйтә, торырга куша. Нишләвең бу ди? Ул христианнарның үзләренең попларына, үзләренең священникларына сәҗдә кылганлыкларын күрә. Һәм шушы вакытта уйлаган, нишләпсең без Аллаһ илчесенә сәҗдә кылмаска тиеш.
Hristiyanlar özlerinin hukuklarını şulay hürmet iteler. Nişlepsin biz Allah ilçisine, ahir zaman peygamberine nişlepsin biz secde kılmasına tiyiş. Deyip uyladım dey. Hem sen layıklı deyip eytip dey, senin başında secdege gitken edim dey. Yok dey. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. La tefalu. İşli kurmegiz alay bir vakitte da dey. Secde kılı, Peygamberge de ferişteler görünse feriştelerge de Allah Teala'dan başka bir kimge de eni karşında da secdege gitirge yaramı. Bir kim yanında da secdege gitirge yaramı. Şu vakitte eyte cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ كُنْتُ آمِرًا لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. Eğer de minti secde kılırga, uşurga yarasa, birersine secde kılırga, uşurga yarasa, yaraytırgan bolsa. Minti hatın kızga eytir idim, üzünün irine secde kıl deb eytip. Hatın kızga eytir idim di, üzünün irine, turmuş itetirgan irine secde kıl deb eytir idim dey. Cemaat ihtibar itirge kelek, secde kılırga kuşkan deb almıyorlar koybetikler. Lev kuntu amiran, eğer de emir itirge yarasa dey. Yaramay. Hatın kız irine de, etisine de, enisine de, firkimde de secde kılırga tişli tübül. Şulay yok iratta. Lakin Peygamberimiz anlata irinin hakkı şuşunday ılı. Şuşunday ılı derecede cemaat. Şuşu hatın kızının etisine, enisine karaganda da ılırak secde kılırga kuşkan bulsam dey. Hatın kızga kuşar idim secde kıl deb eytir. İrine secde kıl deb eytir idim. Şundan da cemaat bu hadiste biz niçin anlıyoruz? İrinin hakkı hatın kız üstünde, hatın kızının atasına, anasına karaganda da üstünde. Eğer de mesela kızım etisi kilede, eki enisi kilede, kızım uraza tut, düşenbe gününde sünnet, pencişenbe günlerinde uraza tut, dip emriydi. Bir de uraza tutkanını görmeyin kızım, uraza tut. Hem şu vakitte urazaga kirerge irinne rıhset sırarga tiyiş. Farız urazaga değil. Farız urazana bakımdan da sıramayın. İri kirmeske kuşta da kirerge tiyiş. İri uraza tutmaska, namaz okumaska tutmaska, uraza tutmaska, namaz okumaska kuşsa da namazını okurga tiyiş. Farız çünkü bu. Lakin bu sünnet. İrinin rıhsetinden başka uraza tutmasın dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta sünnet bulgan urazalarını da irinin rıhsetinden başka tutarga yaramayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahabiye hatın kele. Sahabelerden bulgan hatın kelegen. İmaş bilen. Yumuşun siyle bitire, cevaplarını ala, Peygamberimiz cevaplarını bire, senin de irin var mı deyip sıralan bu hatından. İrin var mı dedi? Yedi. İrin var dedi. İrin bile turabız. Niçik sen anırga karısın deyip, muamelen niçik irine karata deyip, bütün buldura alganımda da işleyim. Köngülün körür için, açığın kitirmez için bütün nerseni işleyim deyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eydi. Şuşulay devam etti. فَاِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. Dürüstlükte o senin cennetin de, cehennemin de. Dürüstlükte o senin cennetin de, cehennemin de. Eğer de sen ona itaat etsen,
Eğer de sen onun açığını getirmesen, ol vakitta senin ol cennetke kiretilen kapkan değil. Eğer de irin senden riza olmasa, açığını getirsen, o senin cehennem kapkası değil. Eğer de cemaat iri ana Allah koşkança itaat iterge koşsa, iri haramlarını işlep, ana farzlarını ütemeske koşup emir etmese, Allah yolunda olsa, hatın kız her vakitte irinin rizalığını alırga tırışırga deyir. Peygamberimiz etti sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer de hatın kız ölse de, bir hatın ölse, İza mâtetil mar'a ve zavcuha anha radin, eğer de iri onlardan riza olgan bolsa de, o hatından. O hatının cezası de, o hatının de bülegi de cennetkine. Şoğa göre cemaat, İbrahim aleyhisselam ikinci tapkır kilgen vakitinde ikinci kilini turmuştan zorlanmagan körüp, bütünüse jitiş, irim bilen bek yaxşı yaşayız. Elhamdülillah kesip ite, ni birgenine Allah Teala'ga şükür itemiz degenden soň dua kıla, hem kitken vakitinde eytip ite. Ulama selam eytti. Hem eyt, benim kengeşimni, bu sağasın nıgıta düşsün. Bu sabahsın alıştırsın değil mi? Bu sabahsın nıgıtsın değil mi? Çünkü bu sabah cemaat hasta bular. Kirgen vakitte abındıra tırgan bulsa alıştır. Mine cemaat. Bu abındıra tırgan hatın. Dünyanı avrayta tırgan, keyfini tüşüre tırgan bulgunga küre İbrahim aleyhisselam bu sabah degen. Bu sabah tigiz bolsun. Bu sabah yerini abındırmay turgan bolsun. Şoň göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, irinin bahati iş nersede değil. Yaxşı ide değil. Yaxşı irkin, motor, oňaýlyklara bolgan iy. İkincisi yaxşı merkep, transport, ilgari diye bolgan, at bolgan, hazırkisi vaqtda biten nerse, transportlarını özümüz bilemiz. Yaxşı transport, hem üçüncüsü izgi hatın degen. İzgi hatın. İrine itaat etip boysunup yaşatırgan hatın bolsa cemaat. Ol vakitte ir baxitli. Hem gailede baxit, bereket, kürkem yemli turmuş urnaşacak. Bu cemaat her birisi öz urnunda bolgan uçrakta. Şoň göre cemaat irlerinin de hatınlarına karata burçlarını bildik, hatınlarının da irlerine karata bolgan burçlarını, haklarını bildik. Allah subhanahu ve teala işitken vaazlarımız bilen, algan ilimlerimiz bilen, jirine jetkirip, özümüzün burçlarımızı ütep, sen mena tiyiş dep tügül, özümüzün burçlarımızı bilip, hem hatınlarımız da sen mena şuşulay tiyiş dep tügül, özlerinin burçlarını bilip, her birisi öz urnunda özünün burçlarını ütep, Allah Teala emir etkençe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretip nasihat kılıp kaldırgança gamel kılıp yaşavlarını Allah Rabbimiz nasip kılsaydı. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ala men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر.